Hurmatli Көкбөрі oyun ko'rganlari birinchi o'yin bilan Ravat komandasi bilan Qulut Sumbula komandasi bilan birinchi o'yinni boshladi. Ravat komandasining o'yinchilari bilan men sizlarga tanishtirib ketayim. Kapitan komanda Asanov Qamchibek nomer 1'de. İkincisi Hajibayev Arlen Alapar nomer 5'te. Qazaqbayev oğlu Arslan Aslan Minganat Kulüp nomer 6'da. Nazarov Altınbek Gülsarı atı. Nomer 7'de Kaniyet oğlu Gulnurbek Aslan Minganat Boyka. Nomer 8'de Bakıtbek oğlu Manas Aslan Minganat Limon. Nomer 9'da Sıdıkov Bobek Turalı Aslan Minganat. Nomer 10'da Osmanov Almazbek Bron. Nomer 11'de Jusupbek oğlu Ravşan Aslan Minganat Tumar. Nomer 12'ci Arzıqılov Ulukbek Aslan Minganat Kökjal. Sumbula komandasının oyuncuları menen men sizlerge tanıştırып keteyim. Kapitan komanda Botokolov Talant. Nomer 2'de Aslan Minganat Ataman. Nomer 1'inci Maksutov Berdiyar Jirtar. Nomer 3'te Amerkolov Turat Paris. Nomer 4'te Botokolov Doğurbek Marshall. Nomer 5 Aminov Alibek Baytoru. Nomer 6 Kencebayev Atabek Medir. Nomer 7 Çoponov Çıngiz Akbörü. Nomer 8'de Artıkov Arslan Kumartoru. Nomer 9'da İsmatillayev Sagın Toru. Nomer 10'da Kuatbek oğlu Zulkaynar Habib. Nomer 11'de Birupay Sumbula komandası Birupay menen hazır Tayqazonga ulaq salып aldı. Nomer 2'de Botokolov Talant Aslan Minganat Ataman. Nomer 12'ci Botokolov Akjol Grek Aslan Minganat. Ulaq get out. Sen hazır Moğollar ölçüsü 10-15 yıllara geliyor. İsfana komandasının kapitanı İstroktop gelgili. Ortada Hayrat Cekeme Ceke. Ulaq Sumbula komandasında. Metillayev sağında ulaq.
Ulak düşkөн jok, kayra tartып kaldı. Ona patigenin cevap düzgün zaman eкен. At başkan algan. Ana patigenin çıkarı aldı eкен. As mı? Ulak Kenjebaev Atabek'te. Az Aybeke'nin balları var. Bek işlerim emeğini oynatken aynen. Evde sürümüne biri gelir. Üç kere kullanma. Ulan sen ne lan? Ayıp bir taraf kullan. Aybeke'nin amında olup çıkar. Tıraş solar mı? Tıraş Hurmatlı çavandazlar, hurmatlı köpürü, oyun fermanları, bir time 10 minuttan vakit. 10 minuttan bir time, ikinci time'da 10 minut болады. İki time 10 minuttan oynaydı. Жерге уақыт айтып қоябыз. Қосылса болады. Birinci time'ga dagı 3 minut vakit var. Ola tam şolorda. Hazırınca bir ufayının orduna başka oyuncu kiresler, orduna başka oyuncu, bir oyuncu. Ravat komandasından bir oyuncu girdi orduna. Bulak, Sumbula komandasında. Bulak, Maksutov, Berdiyar. Ulak alt kaçıp gitti. Ayradan ortaga cekeme ceke. Subulay aile hükümeti cihil. Ne zorla? Kurtaş mı? Attı karmakla attı. Ortadaki oyuncular oyunculardan. Bir caka. İyi hoş oldu. Ayradan cekeme ceke oldu. Ana ötükü çok olacak çekemez. Olsun tabii bir de. Formas gelelek bile evine bırakma şimdi. Adı ne kadar? Ha sopala. Da dört gün yüzde bir de. Kulak alt kaçıp gitti. Ayradan ortaga. Vakit 1 minut vakit kaldı birinci time'ga. 20 minut bitti. 25 minut. Ha? 15 minut olup gitti ya. Ayradan ortada cekmecek. O vakit bitti de ot bile. Hazırınca bir upay menen Sumbula komandası aldıda kele jetap. Ha sonday değil. Samdаңыздар. Olarga birinci eskertü vermedin de. Ulak Ayradan Eskertü verip koy. Sumbula komandasında. Vakit jakındadı, çamdаңыздар vakit jakındadı. 5 4 3 2 1 vakit bitti. Qarab qaytmaydi. Sizler men daha bir jol tanıştırıp keteyim. Komandalardan oynayotgan oyuncular menen
Улак Сумбулак командасында. Сумбулак командасында номер 4 Ботокулов, Доорбекте Маршал. Улак кайрадан түшүп калды. Рават командасынын оюнчулары менен мен сиздерди тааныштырып кетейин да бир жолу. Номер 1 капитан команда Асанов Канчыбек. Астыдагы минген ат Туман. Номер 2-де Абдалиев Дурусбек. Туркоyon деген ат менен. Улак өрлөдү. Аутка чыгып кетти кайрадан. Кайрадан жекме-жек. Улак аутка чыгып кетти. Номер 3-те Рават командасы Асымбек уулу Нурбек. Астыда минген ат Карасулук. Номер 4-те Тажибаев Арлен. Астыдагы минген ат Алапар. Номер 5-те Казакбай уулу Арслан. Астыда минген ат Күлүк. Номер 6-да Тырназаров Алтынбек. Гүлсары. Номер 7-де Каныбек уулу Гүлнурбек. Бойка. Дал менен. Улак ортого түштү, кайрадан жекме-жек. Улак кайрадан Сумбулак командасы. Ортодогу калысын ишкирги жаңырды, кайрадан Рават командасыга удаление номер 5. 2 минут. 2 минут удаление. Улак Сумбулак командасында тайказага жакындады. Түштү. Удаление кошулсын, убакыт бүтү, удаление кошулгула. Кетер. Рават командасы. Çap birden. Улак аутка чыгып кетти. Кайрадан ортого. Кейинги командалар даяр болуп туруңуздар. Миңжигач командасы менен Испана командасы 5 минут убакыт калды. Батыраак осмотрга. Ортодо кайра жекеме-жек. Мына кетсеми. Улак Максетов Бердияр командасында. Улак кетти пасы Тайказанга. Улак Сумбула командасында. Испана командасы осмотрга өтөбүз. Испана командасы осмотрга өтүңүздөр. Түштү. Тайказанга улак түштү. Колуңду көтөрүп кой. Кайсы номер? Наржа караш номерин көрөйүн. Номер 1. Номер 7 дейт болду. Чолпонов Чыңгыз.
Akbör menен 3-cü upaydı taştap tay kazanга түшүрүп aldı. İspana komandası осмотрға өтөйт. İspana komandası өтүңүздөр осмотрға. Sümbüla komandasında номер 9 Сматилаев Сагын. Жетті Тайқазанға. Қармап қалды. Рават командасының қорғаушылары жақсы ойнап атат. Kulak номер 2 Талант командасы. Сумбулак командасы жетті Тайқазанға. Салды. Қармап қалды. Рават командасының қорғаушылары ең жақсы қорғанып атат. Kulak Тайқазанға түскен жоқ. Beş, 4, 3, 2, 1. Vakit bitti. Hurmatlı germanдар, mına ушинтип Көкпөр oyunun en alğaçkı 2 tayım oyunu boldu. Көп болдуңуздар. 3-0 esebinde Sumbula komandası birinci oyunda жеңип чыкты. Куттуктайбыз. Али алдыда дагы oyunlar болот. Эс алып даярданып туруңуздар.